Rekonstrukcijom nesreće utvrđeno je da bi tragedija bila izbjegnuta da je kapetan broda dobio informaciju da se ispred njega nalazi ledeni breg samo 30 sekundi ranije nego što se to zapravo dogodilo. Šef Titanikove pekare, zadužen za kolače i druge poslastice, preživio je potonuće broda zahvaljujući ogromnoj količini alkohola koju je imao u sebi. Do danas, skoro 110 godina kasnije, Titanik je ostao jedini kruzer koji je potonuo zbog sudara sa santom leda. Američki brod Kalifornija bio je veoma blizu Titanika i mogao je brzo da pruži preko potrebnu pomoć posadi i putnicima tokom spasavanja, ali je otplovio dalje zbog loše komunikacije. Na brodu je bilo i nekoliko japanskih turista, a jedan od njih uspeo je da preživi nesreću. Po povratku u Japan bio je izložen javnom ruglu i nazvan kukavicom zbog toga što je odlučio da pokuša da se spase, a nije ostao na brodu koji tone. Milton Hershey, osnivač čuvene fabrike čokolade, koja je i danas jedna od najvećih proizvođača plemenitog slatkiša na svetu, imao je karte za putovanje Titanikom, ali u posljednji čas otkazao rezervaciju zbog poslovnog sastanka koji je zakazan neposredno pred put. Orkestar koji je te noći svirao na brodu nastavio je da svira uprkos potpunom haosu na brodu, sve do potpunog potonuća broda. Samo 3 od 4 dimnjaka na brodu su zapravo radili, a 4. je bio tu samo da bi brod učinio još impresivnijim. Stručnjaci su utvrdili da je santa leda u koju je udario brod zaplovila morima oko 1000. godine pre nove ere. Uprkos tome što većina verzija događaja podrazumeva da na brodu nije bilo dovoljno čamaca za spasavanje i da je tek polovina putnika, a bilo ih je oko 2200, mogla da se ukrca, specifikacija kaže drugačije. Prema zvaničnim papirima na čamcima za spasavanje bilo je sasvim dovoljno mesta za sve putnike, pod uslovom da su bili popunjeni do kraja. U panici ljudi su otplovljavali od broda i sa polupraznim čamcima.